Marco, sikati nauna ka na kayong agkabsat. Isu asikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo tay nakmanggad iti sabali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod na pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No diyang agtrabaho, matay tayo iti bisin. Tatang. Di kay kumaagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybayan ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? Apay ngay. Di mo't agawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga ron, ading. Panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan samatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abaybayan, ading ko? Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsardeng akon nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalen. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kaninninong ko. Ta isirrak na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunaken kwa na, sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangandeng mo, wan? Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla kuma, siya akong timang paadal kada kayo. Nagrigat tumutadda pa nagbihag. Saan abali, lola? Tadda ka asi ti Diyos. Idawdawat ko. Asapay la kuma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan dagdayaw kan ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki din. Tainawat da nga agtrabaho dito'y construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga agtrabaho. Tapno agnanayon na ito'y trabaho. Sapay ko mata makaurnungak. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni, wen gaya man niya. Unay mat daytan. Naggagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim Masapol nga min alalay nga agtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Nga mamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho Iso ajak to nagtrabaho dito'y. Nagrigat dito'y. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak mampay dito eh. Aray, awan kortoton. Pagawin ton. Utangan ta. Mapalin mo. Siguro pare. Ay, sana mabalin pare. Basta ikandak iti arak. Aguluan ito No didak ikan iti arak. Arak pa'y ko na. Manong, kayat mo tamasahin ka? Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, Manong. Masahin ka tapno marelax mo tibagim.
Takanayon ka mabambanog. Pagrebengak day ta, kasmanong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyamanak manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna atulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikid di pa nagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak moten, ading ko. Lagi ka nalang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adula amin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi. Babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikangkan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anya kay, barkaw. Umaya kag singirain. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas tabot lang. Nayon ako, ti porsyento ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging kay itong bigat. Nawan pa'y lang. Nayunak ton ti porsyento na. Nawatam? Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanyakon, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita ditoy. So nga sumurot kan kanyak. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time mak. Adtoy. Ikang ka iti paon na bayad. Awata mon. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da itoy. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Kan lugan ti sumaruno ang gatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka laang mat. Kan may sa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya't tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan ka iti kwarta. Singsingiran da kan. Diyak kaya't tagbasol iti padak a tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamuka nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng kanday chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Ta nagapumutla iti dakes dagi chay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No naggapumot iti dakes awagas. Wun tirumbeng nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka ta dagiti dakes nga aramid, apo? Uwan, Lola. Aggararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, Apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso ta sino man nga agkamang kenkwan Apo. Pasensya ka na ding Saan ka may gatangan iti naima sa sidaan? Okay laang manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak, kat makatrabaho aginanakan tumeten manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction? Aginanakan ton. Agyamanak ading ko. Ngam, ubingak pa Di na kumamot paginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho aginggat ka ba alak? Dagitin to pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa'y laan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa'y laan.
Manong, agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmet ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingkad ko tinag-eskwela. Agyaman ading ko. Ay, agyaman matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldo. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Tain doon sumaron na asweldo. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga rod ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahiking ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niya? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan mo't akayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasingpot na talaga ti kabsat mo, apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kwana. Basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na itibiyag. Wen nga rod, Lola. Patpatgag unay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami. Isupay yung tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti na minsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon kano amabartak. Ay, una yan ti amayo. Diyak kaya taagi mula iti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti riknam. Imbis aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo kadi nga ituloy ti panagadal mo? Ay, saanin ading? Uri awan adal kon. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang no makaturpos ka mat iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kayat asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong kakit di. Para itinapinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak ang nakaadal. Nalaingak adumiskarti iti biyag. Ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso apang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak, barang da kayo ti denggan na. Sige, makaamu ka nga rod, Jenny. Diyak kayat asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Saan ni Jenny tagastos? Siyak, apok. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may tikor tayo, Lola. Insalda kung tibas si tasular ko iti probinsya. Dahil ti pagadal mo, apok. Ha? Solaryo, kunayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, gambasit laeng. Insalda kung tapno ada pagadal mo. Api nga insaldayo nga Sayang Lola. Sana masayang, tapagadal mo nga rod ti kwarta. Isungagin roll kan, taadan aramate makwarta. Apaw! Oh, adoy, Lola.
Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, apok. Naimbag ta namati ni Manong nga dadagayo iti probinsya, Lola. Huwag nga raw. Ay na, ay, agul-ulbudtan, apok. Maawatan ng tumutlaang. Tapara matlakan kwa na aramiden tayo, Lola. Ay, Basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti. Da kayo ti pagkapuan ti gastusin ni Manong agiskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumuar. O sige, mapanak nga roden. Ha? Jenny, mabit man lang ading ko. Malmalkab mo ita sapatos mo. Ha? Ay, awan. Ngam, natibkar pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamutin ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito eh. Sige, mapanakon. nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang amin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Awan na yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kayat yu asidar na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay na siya kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang nga ginana. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidain tayo, Lola. Pinanawan na kaunti asawak. Iswa pumanaw akong dito yung lugar. Papos ko lang kung terupak nga agkamang ka nagiti anak ko. Sapay ko ma, tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikudan ti panang baybay akad akwada. Isagana ko nagiti gargaret ko. Tagsubli ako niti poder, dagiti anak ko. Pag naakon ti mapaniji palengke, taas si degmat. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana palit pasalog mo dahito akalsada. Ha! Nagpartak mo dahitan nga. Agturungan ito eh! Lola, mabanag ka di ospital. Apay, apok. Ni Manong, intaray da ka na di ospital. Anya, tapay. Anat na pasama kay Jacob Shatbaw. Nadungpar ka na itilugan, bayat ti panagnanay di salog ka kalsada, Lola. Napukawan ka ni ti preno tilugan. Aniya? Manong, agring ka pa nga asim. Saan ka po yamatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nakmalainuray. Pagawanan na ko ba? Itak lang ang pakita ka na kayo. Marco, anak ko. Ba't pa nagkauray? Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing pa tunay ang kabsat ko, tatang. Pinalawan na tayo.
Daddy, anak ko. Pagkawanan na kumabat. Gano tinakurangag ka na kayo iti kapsat mo. At tuyak ka kidaw iti pambakawan. Daddy, anak ko. Kapalyan. Diyak pulos ni namnama. Kastigayam ti masang putang. Anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Masikug akon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran tati panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikug. Ngam nakargaan ak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga nakta. Agawid nga ro din iti lugar mi. Kuyogan nak nga agpudno kadag iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin ang nagsikog, anak ko. Kuna mamapan ka ag trabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw, ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata. Saan ko abaybay ante anak yo? Ay, sige. Anya ngay, kat adaditan. Awaton tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyat plano baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata. Awan pa'y ornong ko. Anya, Nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko tikad kaduak. Ngam adday di probinsya mi. anya. Ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kahit anya ngay. Agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Awanan kami mo't nga raw. Anya trabaho may baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta Ala maudin to nga roden ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman aktamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumot laang ti sweldom. Kanayon amadili. Saan ka di? Sa bagay mo't kitni Dito kan. Diyak kaya't apanawan nak. Tulungam laang datatang kananang kong agtalon. Oh, sige. Taoray siya. Diyak mo't kaya tapanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito italon. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Benny baraw. Gusto pa dayta. Agawid tan. Tanay. Pangaldawin. Intapay mangan baraw. Sige lang, tatang. Uri umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya. Ngam aldawin baraw. Mabisinan ka. Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw. Baka mo ka baraw. Umunak nga rodain. Di kagbaybayag Wait. Uwin, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumutday ta. Sapay la kumaa. Ta saan lang nga ita. Saan mo't siguro tamadlaw mo tanasingpet? Sa bagay, adamot idadnan.
Nanakaman ni Ben. 30 na mo tayo. Ay, adayo ti baet ti tawon da iti anak ta. Naimbaglangan Tananakam ti nakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing ti nakirelasyonan na. Kasano langatan ti biyagda. Ay, wen nga rod Gama, apay akas jay. Kaslaanderen ni Gracia, jay manugang ta. Wen nga raw. Nabambanog nga agapoy ti talaw. Ngumbaon-baonan na pailaang no sumangpet dito'y balay. Ay, wen nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga da torturay jay anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapitpitak ti bado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Nan, tailuta kon ti sakam. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog kang agunggunay? Makapasuron kamot nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kon ti sakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga minan ay tagsikog. Nagado tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintag sikogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mo nga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema, nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngaurayan niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, Siyak pa'y kat ti mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia. Mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Matan, makaturturo ka kuna yan. Pasuswambit ni baby. Tamabisin. Awan gatasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tandamot ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni marangrangak. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliak iti syudad, tay nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Ngam... Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapno saan ta nga agapa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak ti imbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabaybay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nagawid ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga raud. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalakay? Wunantay. Kababain tararamidin na dyan akyaw. Makilala lalaki. Adala nga rod asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Iso bagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababain. Anya lang ti sawon ti asawa na. Kaya numamuan na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kun amuyo, antay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Da kamin kan itatang yu ti agpasyudad, Benny.
Agbatikan dito'y balay, tapno maliklikan tiriribok. Nanang, Ang mga no di mo malapdan tirik nam, katanya pa'y timaramid mo. No makitam tararamidan ti anak me. Aw-awiram laangan ni baby. Tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawit tatang. Gracia, apay ayakas ta ka. Si aasawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y laiti sa balay. Ni Benson ti ay ayatek. Ammo ka di day ta Benson nga addan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga rod anak irelasyon pa'y lakin ka no ammo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mapalay. Maasi ka kumamit kadagiti agamam. No awanen patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya, Ha, aginaw ka? Uwan tatang. ay na anak ko ay Anya day tuyen ngay nararamid mo. Uray ta saan kami mo't ang nagkasar ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benay. Kasanon tiyan akyaw. Ay na, di ka lang nagpampanunot matan anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatek. Kat iso ti kayat ko apakikalaysaan to. kayat ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saanay, baraw. Damang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka. Nanang, apay anaramid na tikastoy kanyak. Anya tinagkunangak. Pasensya kahan, barok. Talaga asaan mi amalo ko iti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko, me. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito ay. Taorayek nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman ak na nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Sumrakan. Okay, honey. Apay nga insangpit mo dahi ta lalaki dito'y balay. Ops! Di ka agiskandalo, Benny. Ha! Laglagi pam abalay mi daytoy. Awan karba nga mamangsita kanyak ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan ang nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da ka lang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang tiyan ko. Dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dada ka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsungbat. Papanam nga ruden ngay barok. Agawid ak ije lugar mi. Nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak me. Saan mi akanunungan ti kastyay nga aramid na? Apaan na kami mat. Nukas di atom ngaran me. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang. Jak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko me? Da kami timang taripato ken kuana, barok. No kayat na nga laan ti putot na. Palubusan nyo, nanang. Kan may sa. Saan ko matla masango ti mang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Jak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga rod na matulungan dakto ang mga wawir iti pas ngay ko? No damot awawir yo. Ha, iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensya kan. Saan ko mawawir ti anak mo? Tasaan ako na makagarawan na imbag. Kimot tong kayo mo't ngagpayson, Lola. Pakawanandak ko ma. No italaan nagawid ak. Wan, mawatan ka.
Tadakat nga rod pamilya mon. Kaasi kayo mo, Lola. Bakit akon? Panawan mat siguro na ngay pulang kung tibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaut pa tibiyag ko. Pagyaman akit di Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog konti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsublyak iti sigod ang nagtrabahwak idi. Lola, naawat akmanan iti sigod ang nagtrabahwak idi. Iso nga ikuyog kayon iti syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo. Iso nga rod nga ikuyog kayon. Tapno maasikaso kayo ijay. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda abanga ka kwarto. Kit ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong Naluto kon ti pangaldawan nyo. Sana bali. Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag. Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa siya po ko. Uwan, Lola. Di yo ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka? Naumakan kan! Apay, nagapa kayo manain ken ni Binsaw na nakaw. Wena, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan na iti sinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnadlan ta diti balay Adda kayo mat kanina ng amang taripato. Inakagtrabaho tapno day gatang ko iti gatas na. Anya, pagtrabaho manan ngay. Komporme ditan agsapulak. Ipakitang iti day dya benso nakabalak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang, anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Agiksamin kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwila. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko da ito nga aramida. Diyos ko. Iso atulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Wen nga rod tatang. Asino ti amat ti sikugmaw? Jakmat nga rod makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad ay alalakay? Tagaanaw? Jak amo. Naminsan la nakadwak day dya lalaki. Day ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day dya lalaki, tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalakay. Nga oray saan mo mo't unay nga amaw? Awanan ba kit ni dagita lalaki, Manangal lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta, Nga awan mabangunan na, nga ama. Ay, ag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na, tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyernaw, nga imbaga ni insan maw. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma, kit para mo't kadagiti anak mo dayta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun isupay ti iti da, kano maka-apply ka ijay.
Amang ano binulan to kanon nga daitid dang allowance dagiti anak mo. Ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangala kiti kwarta. Ay, nagbayag mo't ng tipila. Mabisina kun. Nag-break samot nga may nandiyan may sa para interview da dito eh. Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Nandiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalon ko abiskuit nga awan mo't. Pagpletik la ti kwartak dito yan. Next number 168. Ay, isyak day jay. Kore ka. Ni Benny day jay 168? Juan, iso talaga. Mapingad da dito eh. Ay, mabainak samutan. 168! Awat ti 168, kakabsat! Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, isyak day jay, Benny. Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Juan, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Mabalinta ka dito agsaritan no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kumusta ang anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrek adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami ka ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawayaak manan ita. Kasta aya. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan na kuma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y idi damo anagam amuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapotay palagip mo. Uwan. Malagip ko manan. Amom, ad-adda atin maar ka idilimukmag ka. Kastaya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing ngamin nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi di na panatawan. Nagasatak nga rod. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo akaginasat ko. Impay na mutlaeng. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawak. Ay, kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Benny. Sapay ko tagnanayon ti kinaragsakyo iti asawam. Agyamanak, Gracia. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below.
Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ani, awan ka di aramidam inton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak kang anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat pa ka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katap na muna. Nakapulas ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan ng anak ko iti bunyag. Kasano nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, ani. Saan amabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Ag tinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti ag-asawa. Saan amabalin amataktak ti lakad ko ita, ngamin na plano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay, Lola. Adta napatag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni Nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din, tagawid tan, apo. Agluto tapay iti pangrabyan tayo, ta sigurado amabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni Nanang aya, Lola? Ijay sentro, kasangay ngamin ti anak na iti bunyag. Mala, mutuyan ti daddo mga igam mo tapno saan ka mapanog. Itaypay nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amang ano naturog da itinapananda, anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo No kontra ti kayat ti manugang ko. Awan kaguranak tumanen. Nalipatam ka di ti saan mi nagkinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol na matlaang, nana. Kasano, di na amo ti tumulong iti trabaho di balay. Tagidaksan ng tumat ti kinaimbag ko kankwana. Ne, apay, saan aya nag-text ti asawam kan ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agriring ti cellphone mo, Ani. Asino ti umawawag kaya? Ti katubangak manin Apay ka numanan. Ay, jak manam mo. Nagkulit at talaga da ito akatubangak. Sungbatam latan makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiit na ang ngarod tasong bata. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo. Saan ka mo't anagawid iti rabi Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumare. Apay aya. Numabalin ko makatagawid ka. Sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid aktulat ta ka di nanang. Makauray kayo mo't Manulaang nga oras mat nga awanak di tabalay. Sumangpetak tulat na nanang. Hay, talaga aday chay akatugangak mare. Man nakibiyang launay. Amin agaraw ko kat pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maaddan iti katugangan nakasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktumak ngamin idi ti asawak nga agnaad ije balayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga nakabalayo ti katugangam. Bakit mutkit din Saanan nga agpaot ti biyag dayjay? Mom Teddy, diyan kun magustuhan ti kasya at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa na, kanayon nga umawag. Pakibyangan namat amin nga aramida. Panangisakit na matkin ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasjay. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanya. Madlaw ang madanagan, idi saan ka anagawid. Inuruuray na ka pa, idi rabi Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak bakit. Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak amakagaraw, panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taaya ama apresyar mo tar aramidin ti inak bakit.
Kasla napatpatig kan tupay ken kuana, ngumsyak amis mo nga anak na. Panagrik namlaang date na. Kampay idilaang mata, taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita anak ko. Irwar mo tibado yo, tairaman ko alabaan. Saanan nanang? Ha? Diyak kasapulan titulong yo. Amok tumula pamarang laang day tanga ipakpakita yo. Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy ng anak yo. Kitsyak ti dakes. Nay, saan nakasta anak ko? Pakaragsakak tar aramidag para kada kayo. Saan ko akasapulan titulong yo? Kabailak taglaba? Alang arod saan ka pilitan palasang ko? Wen ngamin no imbagak asaan, saan, di yu ipilit ti kayat yung. Amok akayat yu lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanin ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko, ngamno tagidaksam, awan ti maaramitak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka, ani, anak ko. Anya manan ti indanon da kada kayo ayan tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo tatang? Iso tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya manenday di akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino man. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, amangan no aglablabis kamateng. Di kay agsao iti kasta, tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak tatang. Naanos ti katugangam anak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkara kiti ayan yaw. Kinsigun mo't lang kadagiti karubayaw. Talaga na singpait na balayan. Banag apagyamanam anak ko. Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan, ngam kasama ti pasungad yo. Anak, nupod no tinangig ko. Isarding mo, tama di ti kasta nga arami. Awan madingar aramidak. May salaan ti maibagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, kwa. Nagapa kayo kadi nanang? Saan na kasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet mo't ni Lola. Awan matirumba nga pagsaritaan mi. Kan saan ngamin ang matagtagari ni Lola no daduma. Madlaw ko pa'y asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Ag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan tani. Adara aramidam. Ay, awan matanti sapatos ko dito. Ay no, pinakibyangan sa manunday di akatugangak. Adya ti sapsapula, manak ko. Sa dino tinangi kabilan nyo iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inruar yung manan? Inruar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba, iso nga inggidan kon nga inbras idinaglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ama nagdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang man. Amok akayat yung nga iparupa anabangsit ti sakak. Di yun laang ngamin aklunan. Awan, timbagbaga ka kasta balasang ko. Saan kumamot akasta, Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan matan nga agan anusak. Awan ka di ti planom nga agipatakder iti bukod tayo abalay? Naibagak matin ka, asyak lang ti anak ni nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni nanang, taawan ti kadwana.
Kun ang gastos tayo pa di Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Hanya tiket mo mapasama kaya. Aramidon ba't ni nanang tika ba ulan na? Tapno awan pa kaupayam kan ko na bakit? Di mo ka di ma-appreciate da gitar aramidon na para king ka. Adda nakita ka for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agi patakder iti balay, agabang tayo laangan. Isupe agastos bakit? No di mo kayat, da kami laangan iti anak ta ti agabang. Saan akon akomportable, Teddy? Nanang, pasensya kayo. Gumnaskan nga umakar kami niti pagnaudan. Dalawa mo't to'y balay, anak ko. Apaya masapula pumanaw kayo. Iso nga mintikid daw ta asawak nanang. Adda ka din na aramid ko asaan anak gustuan ti asawam. Awan mo't damok nanang. Di ako mawatan ti galit asawak. Nuno pa'y kasta. Namnamag ang maawatan nyo. No apay masapul nga agabang kami. Ala nga rod Di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl. Ibagam ta umay nakto sa rungkaran no daytay awan klase na. O nanang, di kay madanagan. Taas idaglaan ti pagkakaran may. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas na ti kay asawak. Amuyo mo't tunday jay. Wanya timbaga na. Masapul, amatungpal. No apay ngamin masapul nga umakar tayo pa'y langit ipag naudan, nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaidan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na ijay balay. Sana bale, takabailan na tagmay maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit tinta mangan tayon. Kailiw ko ni Lola, nanang. Nairwamak ngamin nga da ka na yun ang makitkitak. Mabaling ka di ama panak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kama lang arod nga ubing. Awan lakit, Lola, ti bagbagam. Mingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay, friend? Mayat mat gayam tayo nabangan yung apartment. Nalawa. Nasaya at mare, komportable akon. Maaramid kun ti kay kayat ko, taawanan ni nanang amakibibyan. Di mabalin ng tagshot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Agure ka. Diyak mat makita ni Cheryl ditoy. Ada ka di klase di anak mo kat Sabado? Adda iti ayan ni Lola na. Ay, diyak man amuno anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga rod When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaykit din apadpadaksen nak ijay anak ko. Ay, adda posibilidad na ka staff rin. Ngamin, kasla mas close da pa yun ngamda kayong agi na. Iso nga istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasin tilinutom ang merienda, Lola. Wan apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dita apartment yo? Boring EJ, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang tada trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No dadumamot, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen, Lola, talaga ka na yun na kunti umay dito'y. Basta awan klasik Ngamin, kanayo na kamailiw kada kayo. Ala, umay kalata, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya man ti pagnanaidan nyo, anak ko. Wan tatang, mayat dito'y. Komportable tasaan min akabalay ti katugangak aman nakibiyang ken aging sisingpet. Dak mawatan. No apay akasta kay ti katugang anak ko. Nasayaat mo't ni abalayan patringking ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti parikop.
Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, tayan ti parikot anak ko. Ik-ikamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo man. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang ti ayan ti parikot. Sana siya. At a seminar mi ti sa bale a lugar bakan. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kanu ti signal ijay. Ta probinsya ngamin di papanan mi. Ka, mapankalat na Saan mat aparikot data? Inton sumaron alawas pa'y bakit. Insap-sapak laang nga imbaga tapno mom. Aganad kanto ay, ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagaway? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, suko nagtulangan numadamdama. Numalpas ti practice da. Ni, aguyak kayo matunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, akla ang anak ko. Ang mga nagtrangkaso kayo. Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwak, anak ko. Wen angam asino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasek. Kabalak mo, anak ko. Saan mabalin? Masapul nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso lang da ito, anak ko. Di ka matanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen lola, nakaindalatan. Agtrangkaso ngamin. Diyak mo't makontak ni tatang. Adda ka di agas atom tumaran na. Awan mo't nakitak nga aga si Jay. Sapay awan ni tatang katada klase kita. Mo sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman lola. Agluto akla ang iti kanan na dito'y balay. Ala, mapankan. Tapno saan ka amala daw, iji pagadalan nyo. Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay ang nagawid ka. Awan klase yo aya. Siyak day to'y, ane. Ha? Naibagagamin ti apo ko masakit ka. Iso nga imayak. Nang yagak iti kanam. Kabailang ti bagik nanang. Anya akabailan. Kat ti boses mo pailaang. Madlaw nga agkakapsot ka. Ala, bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatangak matlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon, no di mo kabailan. Masapo lamangan kabalasan ko, tapno makatumar ka iti agas mo. Ala, agpigpigirgar ka mo't ane. Malamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasayaat, itaray ka laangan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumagay am ane. Bimagsak launay kanu ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti panang itarayo kanyak dito ospital. No saan anak panuan na itaray ita. Ang mga nunataya ko. Ala, di kagsangit malasang ko. Agpapigsa ka kit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitom ti mga nuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman na, iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday ti panunutom? Tikit di pa nagimbag mo ti panunutom, balasang ko. Pasensya ka na. Nadyak nakawawag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumusta tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumusta tirik na? ininot mat nga gimimbaga. Kanayon mat nga umenak sa rungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito'y balay. Ilutlutuan na kami iti anak ka. Nasayat nga rin no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si hospital. Ngala, agawam tagpaimbag bakit, Wine?
Kumusta kan, anak ko? Pasensya ka no italaang anak ka umayak. Masakit nga meng ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, akla ang tatang. Sana bale, taad dati katuganga. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isuti para luto iti kanak. No kasta, saan mo nakaguran na balayan? Mababainak nga rodan kan kuana. Taado una yun ti sakripisyo na para kanya. Unak tumit kin ka anak ko. Manangi sakit, ti katugangam. Wan nga rod tatang. Mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang kurkurektar na kanyak iti. No para mo't iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin akatugangan kas kiniabalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Ngumjak pulos na rik na ti panangisakit dagiti katugangak. No kasta nga sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan dayding. Maawatak itan tatang. Husto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklata. Manmano ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Tedi lakay. Agsublita yun san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Wen, pumanaw tayo dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito amang mangag ko, honey. Saan mo nakagura ni nanang? Wen lakay. Isong agsublita yun ijay. Tasul nitak tinagkurangak kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan bakit? Nanang! Tatang! Umay kayo dito silid ni Lola! Ah, ni Cheryl. Apay nga ta, mapantay iti silid ni nanang. Nanang, apay nga pinanawan na kami matay. Nanang, apay ngayon libasan da kami. Kasano pa'y amasul nitak tinagkurangak kada kayo. Natay kayo, matay. Kasano ang makabawi, nanang? Lola! Patpat ganda kayo, Nay! Apay nga pati da kami! Nanang ko. Inton bigatan ti tabo ni nanang, ani. Wan nga ron. Diyak pa'y lamaaklon ti ipupusay ni nanang. Aging gaita. Makonkonsensya akpay lang. Nakasingsingpat kanyak. Ngamjak man la sinubadan day takin na singpat na kanyak. Amanukang na. Jak man la nakapagkidnaw iti pamakawan kan ko. Awanan ni nanang. Gamura no kasta. Pagadalam dito na pasamak, bakit? Di mo nuraya na maladaw ti amin. Sa munto pagbabawian ti bitot mo. Aklunak. Masaksakit anak. Tunggal kun kontra mi din ni nanang. Ngam inlimlimod ko latay ta. Tanutob nga rin ka. Apaan nakmat. Katap na maliklikan ti apa. Sinurot kulatan ti pagayatam. Ti panagbukod tayo ni ti pagnardan. Ngam, anyan. Tadyak impagaro pakastoy ti pagbanagan ni nanang. Bayat ti panagmaymay sana. Pakawanan na kumatindi. Gapo kanyak. Iso a pinanawan tayo ni nanang. Nalapit. No adda siguro kadwana. Naispalpay siguro tibiyag ni nanang. Gapo iti pan nakaatake na. Ala, bayan tanda kita. Awatan tayon tinagtungpala ni nanang.
Tanalabit. Agpatinggalangan ni Jay. Tibiyag ana itad kan kuana. Bakit?